kalau duduk lama. Oh. I pernah pergi dekat satu campsite, kawan I punya campsite. Dia ajak I jalan-jalan dekat situ lah sebab dia besar. Okay. Sebab dia besar. Faham? So I jalan-jalan macam, wah cantiknya dekat sini. Bestnya je teringat lah kalau nak duduk kat sini lama-lama. So time tu I pergi Melaka. So pergi balik lah. Tempat tu dekat Melaka. So balik dari Melaka tu, kita orang tak berhenti mana-mana. Terus drive. Maghrib time tu. Oh. So something happened in the car. Time tu nasib baik ada kawan I teman. And sampai dia terpaksa berhentilah dekat RNR sebab dah teruk sangat. Dia memang dah call kawan I daripada Melaka tu untuk datang. Semua dah on the way ke situ nak tolong I juga. Tapi alhamdulillahnya dia keep on pasang surah kursi. Sebab I cakap kalau I tak okay, pasang surah kursi and baca. Okay. Sampailah I okay. So bila I dah okay tu, dia kata tak apa, kita balik dulu. So balik dulu. Esok tu baru dia cerita. So what happened was, waktu dalam kereta tu, kejap-kejap I jadi macam monyet. Kejap-kejap I jadi macam I menari-nari. Kejap-kejap I jadi macam-macam. Maybe benda daripada campsite dalam hutan kan? Dan rupanya dekat campsite tu ada tiga puak saka. Jin something like that lah. So diorang semua ikut I balik. Maybe dia tahu sebab you ada, kalau kata orang yang pernah benda ni,